Els guanyadors en les diferents modalitats han estat els següents. En llengua castellana, tercer premi, primer cicle, Mari Carmen Egea Cazorla. Primer premi, primer cicle, Marc Magaña Centelles. Observé desde mi ventana a una preciosa chica que se disponía a entrar en el tren. 2 minutos después llegó a mi vagón en búsqueda de asiento y se acomodó delante mío. Tenía el pelo castaño y largo, que le llegaba hasta los hombros. Sus ojos eran negros como el azabache. Su carpeta era exactamente igual que la mía. Su carpeta cayó al suelo. Yo dejé caer la mía. Ella, que se había sentado delante de mí, se agachó primera. Yo la seguí. Nuestras miradas se cruzaron durante unos pocos segundos y de repente hubo química entre nosotros. Cada uno cogió una carpeta. Al llegar a la estación, cada uno se fue hacia su lado. Mis amigos aún estaban esperando y la clase estaba a punto de comenzar. Nos dirigimos hasta nuestra aula. Ya en el aula yo me disponía a sacar los apuntes del último día. Abrí la carpeta. Dentro se encontraban unas hojas bien ordenadas y muy limpias. Miré por los separadores. Allí estaba. Era el nombre y el número de teléfono de la chica que había visto antes. Cuando me disponía a llamarla, sonó el mío. Segon premi, segon cicle, Ana Rimbau León.
la brisa se deshoja, que carece de belleza y con el sol se decolora. Era una hermosa primavera, en la que las motas de polen eran protagonistas de esta estación. Tus pétalos ondeaban con el viento y difundían tu olor. Mi colmena no entristece, pero yo soy abeja mojada, que al desaparecer tu néctar se ha quedado sin alas. Eras flamante, maravillosa, deleitabas cualquier mirada accidentada, enamorabas el aire y desprendías tu fragancia. Pronto llegará el invierno y helará tu tallo. Es posible que mueras y provoques mi llanto. Flor de antaño que floreciste y creces en un delicado jardín, que haces una hermosa estancia a este lugar, que haces que yo te quiera amar. Ha llegado el invierno, carezco de tu presencia, ahora te añoro y recuerdo la importancia de tu esencia, el peculiar olor de tu líquido interior, su sabor lujoso y su intenso color. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que mi ser se deprimiría. Tu ausencia marcó la diferencia, y sin ti perdí la razón de mi existencia. Perfume que hace tiempo irradiabas, ahora ya no existe, ya no queda nada. Flor que perfume irradiabas y color regalabas. No marchites nunca, no apagues ese color que te invadía. Quédate conmigo, aunque sea invierno, quédate y sigue maravillando el firmamento. Porque la luz que desprendías iluminaba mi vida, y sin verte todos los días moriría la madrugada, mientras tú aún estás cerrada. Naciste esa primavera, creciste y te encontré. Allí permanecías, joven y feliz, con ganas de alimentarme. Te observé con atención, tu tallo era verde y tus pétalos del color de mi corazón. Me acerqué a probarte, mi cuerpo se paralizó. Ese fuego intenso, el alma me sacudió. Debía mantenerse ahí por siempre y quería poseer tu amor. Por lo tanto, sé que desde el principio rápidamente hubo química entre tú y yo. Tercer premi, batxillerat. Andrea Regadera López. Primer premi, batxillerat. Paula Azuara i Bernón. Todavía recuerdo aquella sensación de plenitud. A decir verdad, mentiría si confirmara lo afirmado. Solo sé que lo que sentía en un pasado vagamente se asemeja a lo que siento ahora, y aunque parezca triste, ya no recuerdo cómo era. Y no es porque no ponga de mi parte, ya que recorro cada día los parques y plazas a los que solía acudir. Me siento en sus bancos y acaricio sus arenas. Contemplo las nubes y me dedico a perseguir lagartijas escurridizas. Evito las verduras e intento comer colacao a cucharadas, aunque sepa que toseré. Como también veo dibujos de animación en vez de informativos. Pero sospecho y sé que no es lo mismo.
Donde veía junglas y bosques de risueños, ahora solo veo árboles. Lo que entonces me parecían suaves mares dorados, ahora es simple tierra áspera bajo mis pies. El cielo ya no me dibuja historias y cuentos con sus nubes, y las lagartijas, más que un tesoro, parecen reptiles verdes y pequeños. No estoy segura de si quien ha cambiado ha sido la realidad, antes en armonía, tranquila y fantasiosa, para convertirse en preocupación y obligaciones, o si verdaderamente he sido yo quien lo ha hecho, con la pérdida de la preocupación y obligaciones, o si verdaderamente con la pérdida de la percepción inocente como fruto de una madurez inevitable. Si es así, niñez, te ruego que vuelvas, que yo, sin tus viajes de ficción, me pierdo y enloquezco. Yo, que necesito volver a ser un pirata en tierra firme, esperaré impaciente tu llamada a la puerta de mi subconsciencia. Y aunque sepa que cuando lo haga ya me habré olvidado de que te deseaba, no quiero irme de aquí sin haber vuelto a sentir esa química que hubo rápidamente entre nosotros. Llengua catalana, tercer premi, primer cicle, Lila Nil. Segon premi, primer cicle, Mari Carmen Egea Cazorla. Glòria Laforet Martí. I sense obrir els ulls penses en què has somiat. I amb els records d'aquest somni t'aixeques, et despulles i entres al món de l'aigua. Sents el plaer de l'aigua caient per la pell, pels cabells, et sents com vestit i despullat alhora. Quan surts del món de l'aigua, entres al de la terra. És molt d'hora, hi haurà sol? És a punt de dir-me bon dia com cada matí? No, avui no, ja m'ho dirà més tard si vol. Avui em venen a saludar abans els núvols grisos que fan que el dia sigui especial, diferent, màgic. Les preses de la gent comencen a circular per tots carrers omplint-los de vida. Penso en tot el que m'ha passat a la vida. I ara somio desperta el que vull que em passi, acompanyada d'una tassa de cafè amb llet que amb l'olor ha fet que la meva bossa vingui a compartir al meu costat uns somnis que no tenen forma encara. Baixem les dues al parc i sentim la terra sota els nostres peus. Jo jugo amb ella i ella juga amb mi. La faig córrer i ella em fa riure. L'aire m'envolta d'un olor de dia nou. Tinc tant per fer avui, coses noves per experimentar, per viure, i penso, tothom haurà sentit com jo aquesta química amb la vida? Tercer premi, segon cicle, Noelia Lara Moya.
David Magaña Santellas. David Belmonte García. Veritablement, química és només la ciència que estudia la composició, estructura i propietats de la matèria? O potser hi ha alguna cosa més que ens amaguen aquests científics? Potser no ens ho han dit tot, perquè si no, com explicar que un dia vas passejant tranquil·lament pel carrer, decideixes anar a una cafeteria per prendre alguna coseta de l'entorn i allà et trobes una persona que no coneixes de res, no havies vist en la teva vida i et comença a parlar com si fossis de la família. Al principi ho trobes una mica estrany i penses així per dins, d'aquella manera que sembla que una veueta posseint el teu cos et parla i no saps per què. M'ha confós amb algú. I això és clar, sense que ell se n'adoni, perquè si no a sobre pots quedar malament. Total, que sense adonar-te'n comences a parlar amb aquest estrany de les teves coses, com a amics de tota la vida, explicant batalletes que no les explicaries ni a la teva mare, però carai, et sents a gust. I així va passar l'estona i quan mires el rellotge han passat 2 hores. Al final, quan us acomiadeu, penses, goita, quina persona més agradable. Això és química, i si no, que vingui l'Albert Einstein i ens demostri el contrari. Veieu que estem envoltats de química per tot arreu, amb la gent, amb els animals, amb petites coses que mai ni arribaries a imaginar-te. En definitiva, a la vida tot és química. Tercer premi, Batxillerat, Irina Espejo Morales. Segon premi, Batxillerat, Andrea Regadera López. Paula Zuara y Bernón. Cantar motivadament a la dutxa i que els veïns donin cops a la paret perquè els molesta el teu grau de desafinament. Tema amb totes les teves forces que arriba de nou setembre i amb aquest la fi de la llibertat. Passar-se hores al llit posposant constantment 5 minuts l'alarma perquè algun ésser sobrenatural t'impedeix obrir els ulls. Per cada amic invisible, desitjar que no et tornin a regalar un pack de bolis Bic. Anar a la joieria i emprovar-se l'anell més car i haver-t'ho d'emportar
afirmar rotundament alguna pregunta quan ni tan sols l'has escoltada, passejar-se pel carrer amb l'etiqueta dels pantalons per fora i no donar-se'n fins que arribes a casa. Malauradament, totes aquestes situacions, agradables o no, a les quals tothom s'ha vist envoltat, denoten una sèrie de sentiments i emocions que ens fan saber que estem vius. Potser aquestes sensacions i emocions tenen el seu origen en el conjunt tan ampli de reaccions que tenen lloc incansablement en el nostre organisme. La qual cosa voldria dir que tot ésser viu ha de tenir química en la vida, però és ben sabut que això no és cert. O potser aquestes tan sols són fruit de les ganes de viure i gaudir, d'estar sempre amb els ulls oberts i no perdre detall de res del que passa, de voler enamorar-se i de lluitar pels teus desitjos. En aferrar-se a la vida també ho fan totes les emocions, i és per aquest motiu que s'alteren i es modifiquen els sentiments a cada instant del present, permetent que cada situació estigui compenetrada amb la següent i establint una química en la vida. Sí, es pot dir que jo també tinc química en la vida.